Tangan tay may kamari Jonah. Si Mang Patan ti order mo akamote. Oh? Ay, manungaminan ti bayad ko, mare? Ay, 500 lang, mare. 10 kilos ti order mo. Saan ka, de? Sige. Alaag nga ro dun, mare. Ay, ti bayad mo kay mare. Ay, huwag nga pa isaw. Nalipatak mo ta. Ay, itid mo pa'y nga muna ti bayad mo, amare. Sanak pa'y ngamin nga agpautang itata narigat ti agsingir, mare. Ay, nawaw. Masino nga men tinang ibaga nga utangag ti order ko, mare. Ay, awan mo't, mare. Ay, ada kwartak, mare. Makauray ka mo ngamin, mare. Nagadon akamuti bakit? Wan, ginatang ko kan ni Mari Shirley. Na, nangalaan na iti kamuti ala ko na kaawam mulad ah. Order na siguro mag-ije baba alakay. Manungay mo day ta? 500 lang, 10 kilos. Ay nawaw, ay naglakan. Kawin rumbang laang, ngaila ko ni Mari Shirley itinalaka. Ta sana magkatang no, ingina na. Agiling ta kamantaraman ta. Sapay napukray sa day ta. Oo, mabitlaan. Ta pilyag na imbaglakay. Ta mga no adamo na inayon ni kumare ang nabalitong. Anya dyan intex mo kanyak, Mari Jonah? At dati nadadaal iti kamuti ang ginatang kukin ka, mare. Anya? Well, nalusaw ti daduma. No kay Pau-Pau itla ang ti supplier ko, day dyan idiin nalam, mare. Nalusaw nga rod, mare. Isublik ko iti napalabas alawas. Naliwayak, ta busy kami mo't iti garden, mare. Sa maysa, sa bali mo't ti angot na, mare. Iso nga, basurak latan Ay nawang. Sapay na ibusan ti kamuti, mare. Insublim ko maadagos atap no sino katak. Nay, kasano nga rodon ngay dayta, mare? Di lugi akmet tayo. Kat, anya kay ti kayat mo ang mapasamak ay mare. Ay kay isublim ati daduma nga inbayad ko. Anya? No, sa anak nga bidot. 4 kilo tayo nadadaol, mare. Nagadon, mare? Ay, mare, naskan a solusyonam. Tani, lugi akmet no baybay aklatan. Uto-uto, magayam da dyan, Mari Shirley. Insubli na mo dadagos ti kwartak. Katis-tis-ting klaang may. Anyan po na bakit? Asino ti uto-uto? Nay. Daka mo, gaya mo lakay. Awan, dun ko naklaang da dyan. Di mo latan ikaskaso, no, anya tinangagmaw. Ay, huwag gayam. Naibus sa mo't ti kamuti ginatang mo ko ni Mari Shirley. Naibos nga rudal. Ag-order ka manan. Mayat ti kamuti na. Mayat pa'y nga ikapi. Tanapokray talaga. Nagbiit na ibus ti 10 kilos a ginatang wa. Kasano, kakaslay sumot tan ti kankanam. Inton sumaro na nga ag-order ka. Uray mangala ka man iti 15 kilos. Adamot manan si Mangput ala ko ni kumarim Shirley bakit? Okay. Anya manan nga Di magasak iti store na itay kat nakita nga ado tila ako na anatay. Ingka kita amangan no adda kamutay. Ay, di magas ka kumangamin itay Ken nagdagsen mo ti kayo a binagkat ka. Sige. Tama pa anak inton madamdama. Alaman. Ingka man kita. Imbagla pangrabyan ta. Nariga, ti may busan. Sapay ado dagiti customer na itay. Ay, Mari Shirley, ada ka din lako, makamute? Ay, awan pa'y, mare. Ay, sayang, Mar. Lako matarungay, Mare, isang mamanaw. Ay, nalakalaang day ta, mare. 60 ti may sa kilo. Ay, ikanak nga rin iti 5 kilo, Mare. Paglalao ko klatan, dagiti babasit kang dadakkel, mare. Sana bali, takap-apit lang hindi kalman. Ay, mayat nga rin ano kasta, Mare? Fresh? Ay, katuan, amare. Fresh from the farm, ama ko na. Ay, Mare, madamag kuman. Sa dinumo nga iti naggapuan ti tarong alakaw. Ay, mula ti kabsat ko, mare.
Saan ka madanagan, tas safe mo't daytoy. Alang arod, maray. Mangikilo ka na. Pilyom atay san unay adadakkel, maray. Sige, no isuti kayat mo, mare. Mala, agtugaw ka pa'y biit na mangikilo, ah. Ay nawaw, nagpangluti pang rabyanta ba kahit? Awin na lakay. Tortang tarong ko naman. Dahil tatayla ko ni Mari Shirley. Uy, Apay awang kamuti. awan kanupay lakay. Iso atarong ti ginatang ko. Naggapuan na kano ngayon dahil ta. Mula ka no matikabsat na. Ay, naimbag man ta, dramang supsuplay kan ko na. Nalaklaka pa ya pagkatangan. Budno launay lakay. Makatipid ta ni Mari Shirley. No iso ti paggatangan ta ngamin. Nalaka dagiti natengken pruta sa lako na. Anya man ang tigagara, Mari Jonah. Kwa maray. Jak amo ano nakita mo? Ti anya, Mare? Adda igas ti daduma tarong alako maray. Anya? Wen maray. Kinapudno na inlasin ko ti sumagmamano. Kalpasan na inkilok manan. 2 kilo ti nadadaal maray. Ay nawang. Kasano ko mamapasamak ti kasta, Mare? Ay na. Sika man lang ti customer ko nagreklamo. Ay no kasta. Di mo kayat nga isubli ti kwartang bayad ko maray. Tapno awan parikot, kan tapno makasigurado akmat, Mare. Ipakitam pa'y nga umuna dagiti tarong ako naman nadadaal. Ay inbulong ko na maray. Ay mapan mo alaan, Mare. Nasken nga damay pakitam kanya kamang ipanagnak apudno ti ibagbagam. Na, unay kan maray. Para day talaang parigatan nakpay. Ay, refund bukit din. Tapno, malpasan maray. Ay kadagiti amin na customer ko, Mare. Si kalaang ti kasta. Si kalaang ti kanayon nga agreklamaw. Diyak amo no pudno nga tati ibagbagam. Nasalaw ko ni Manang Jonah ijidalan, Ate Shirley. Kaslada ka apa na. Anya ko matipagsakit ang tinakam na kat imbagak lang matipudno. Ay! Anyat na pasama kaya? Imay dito'y tersenak itay. Kat kinuna na nga isublik kanu ti kwarta nga inbayad na iti tarong alakok. Tada kanu dadaal na. Anya? Madamag ko man bakla. Ada ka di naigas iti tarong aginatang mo kanya? Awan kaya? No kasta? Pudno ti atap ko nga ulpodan nak day Amari Jonah. Apay, ada impakita na amang ipanagnak anadadal ti ginatang na ataronggan ka? Awan nga rod bakla. Kuna na siguro amaluko nakmanan. Inted ko nga min ti refund adaw-dawatan na apara iti kamote nga imo na aginatang nakan. Ay, kitaan Urayan pa, no, ada may pakita na kin ka. Ay, narigat na. Ang mga numodos na lang dahi tangar aramidin na. Tapno isublim ti kwarta na. At tuyan ti nga kilo a mantika agat gatangam na napurita. Ay, agya manaklaon ay Shirley. Ay, madamag ko man nana. Kumusta ti tarong aginatang mo kanya? Ay, mayat mait. Kinapudno na kay kayat na iti apukaw. Ay, awan ka di ti dadahal na, nana? Awan mait. Apay ka day. Imay nga ni Mari Jo na itay agsapa. Agrik-reklamo. Nadadaal ka no ti daduma at tarong aginatang na kanya. Kaya't napay nga i-refund ko adagos. Kat awan mo't may pakita na kanya kapamanag apudno ti bagbagana. Day taki, day. Amangan mo ululbudan na kamatan. Ay, wan nga rod nana. Madlaw kun. Kastamat lang ti inaramid na iti kamote a ginatang na kanyak. Agasem nga iti 4 kilo analusaw ako nana. Mayat mo iti kamote a ginatang kuken ka iday. Napukray siya. Kastamat lang ti kuna dagiti daduma customer ko nana. Nila ang Mari Jonah ti mahilig nga agpa-refund. Ay ka agimbestiga ka. Amangan no kalukwan laeng mati kumarim day ka. Ay pudno ka di tinadamag ko, Jonah. Ha?
Anya ti nadamag mau na napurita. Nadadaal ka na, ti kamuti kan taraw nga ginatang mo iti kumaray. Ay, wala na. Iso nga iparefund ko ati dadumang bayad ko. Kinapudno na, dapat ti saan na i-refund na. Kasano nga ta, napasamak ti kasta. Maya mo ti kamuti kan tarong aginatang ko kan kumari masyarlay. Ay, nawang! Siyak tinakakita, nana. Iso ay di kay agsao iti kasta, Ay, nagasat kayo, Maya tinaalayaw, sana kas kanyak. Nagasat kayo, numayat, tinatsambaan nyo. Si kamati lumabas iti sangwanan ti tersenak, pari morpe. Mabiit pa man lang. Aday baga, maray. Ay, adalaan kumakayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Putno ka di nadadaal ti daduma kamuti a ginatang yung kanyak ide? Saan mo ta? Nagmayat tupay. Ay, kaano man ay nasa mga petilakom akamuti tag umatang kami. Napokray kay. Ay, titarong ngay pare, ada ka di nadadaan. Awan, nagpipintas. Apay, maray. Ay, nawa, lukas ta. Talagang ul-ulbudan na, day dya amari jo na. Anyat ko na. Ul-ulbudan na kanibakat ka. Wan, imay nga min idi na minsan, kat nagreklamo, analusaw ka no ti kamote, aginatang na kanyak. Iso nga in-refund ko, tida dumaabayad na. Ay di na minsan ngal daw, imay man ang tada ka no igas ti tarong aginatang na kanyak. Anya? Talaga amang ibabain ka, mate. Bakit? Hinamang, apay, lakay. Nagreklamo ka kanu ni Mari Shirley ang nadadaal ti kamuti kan taro aginatang takenkuana. Iparparifan mo kanu ti kwartam. Why? Saan na pa'y nga rod ana isubli ti daduma bayad ti tarong? Taapay ngagparifan ka ket mayat magdagiti nagatang. Na, kaya po lakay. Di mo ka di kontrahan ti diskartik, Mike. Sinuswitik tararamidam. Malugi ni kumarin mo kasta, ha? Ay, sana bali, ado mo tisuki na. Di ka mabutang. Di ka mabutang ang makarma iti aramidam, ha? Saan ana saya at agun-gun dawayam ti pada matao? Naa, mabiit man laeng lakay. Imbagam ka di tipudnaw ka ni Mari Shirley. Amuna no anya ti pudnaw. Iso adimon panggapen ang mapanpay iti ayan na. Ay! Saan na mabalinti kasta kanya? Kumusta nga, manang? Na-refund mo ti kwarta ti kumarim? Saan pa'y bakla? Urayag nga rod no adda nga umay, tagsarita kami itinalapan. Nakasaritak nila kay na edi na minsan nga aldaw. Bakit? Di taan na panagmigak nga ul-ulbudan na ti kumarik bakla. Ay, kunakon kat. Imposible ngamin, Nagmayatupay dagiti lako mataro. Ay na. Apay nga dagreklamo. Ay, okay laang kumano na minsan laang. Ngam, inulit na paymanan? Ay na, di ko na siguro kat isublim adagos ti kwarta na. Impagarob na makalusot manen. Hey, sinuswitik ti aramid na. Urayan niya pa'y ti aramidan na. Saan ko nga isubli ti kwartana? No awan may pakita na nga ebidensya ang nadadaal tilakong aginatang na. Wala Tapno saan nga agruam? Ay, unayin da dya tao. Dila agbain, itikas dya nga aramidan na. Bakla, sa dino tinagapwam. Iti ka di ayan ni Mari Shirley? Yes, sika ngay, nagapwam. Ay, mapanak mo ti tersena na. Mapan ko alaun ti refund ko. Refund? Wan, nagbayag mo ngamin na mangisubli. Ti ko na siguro nalipata kon. Ay na, kasano nga agi refund ket awan met kano maipakita yung ebidensya. Sa maysa, ni Manong Worfing nga asawa yung kano ti mismo anang ibaga. Amayat, dagiti kamuti ken tarong aginatang niyo. Na. Anya kumangay ka mo ni Morphe. Numay pa paniti day taabanag. Ket awan mo't nakita na. Anya? Ay, naglaingan, dagita nga igis no kasta. Talaga pinuntiryada ti ginatang mo. Ay!
Agsardeng ka man, si kabakla! Naimbag man ta nagpakita ka kanyak, Mari Jonah. Kat, ada ka din ti refan ko para iti nadadaol at tarong ginatang ko ken kamaray. Ada ka di matin may pakitam kanyak, apamanagnag, apod no ti ibagbagam, Maray. Na. Anyang ebidensya ti kayat mo asawan, maray. Nakasaritak nila kay mo, kat naibaga na kanyak, nga awan ka no ti dadaol ti kamuti kan tarong, aginatang mo kanyak, Maray. Anya ko mga iti amo nila kay ko, kat siyak ti aglutloto. Ay na, Mare. Saan man na nasaya at tikas tangar aramid? Ay, isublimkit din ti kwartak. Tapno malpasin ti saritaan, maray. Sikat ya da utang na kanyak, Mare. Sikat ya rumbang amang isubli iti refund ko akwartaken ka para iti kamote nga ibagbagam analusaw ngem saan matgayam. Anya? Di nak maulbudan, ta sinaludsod ko matlang ti daddo maasukik. Kati ko nada, mayat kanumat ti ginatang da kanyak. Lusyak ti sika. Sardeng hamon, ta kinaswitik nga aramid mo. Saan anasaya ti kasta nga aramidam? No sika nga tamat ti pangaramidan da iti kasta, mayat nga tamat ti rikna, Maray. Makonsensya ka mat, Maray. Taday tadakas nga aramid mo, ti pakay babainam to. Sinuswitik nga aramid katliklikan. Taamangan nuday tapay ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Aditimbagak agatangam lakay. Anong ngamin ay ati baro cellphone bakit? Pag live selling ko lakay. Live selling? Woy. Padasag mamatag live selling iti Facebook lakay. Apay, anya ilakom. Ilakok tagiti gamit tayo asan ang maususar. Ay na wow, anda nga tamayat agumatang. Adamat siguro Adagan ka Agam, ay, pilyam tayo mabalin pa ang mausar ta nakababain. Uwan ka di lakay. Sa anak mat arupat kwarta niya. Tulungan nak man na mag-set up ka dagiti usarag lakay. Ay na wow, ag live selling ka iti Facebook rabiin. Uwan talaga arabi iti pa nag-live selling ko tapno adda ti viewers ko lakay. Isumot ti aramidan dagiti online seller ang makitkitak iti Facebook. Nalalam, makamuka. Awang pa'y mga rod amok maipapan iti dayta live selling. Gano mabalen, saan ka pa'y kumaamaturog lakay? Apay adapay pa aramid mo? Tulungan na kumapay Tsak ka ba lang ti live selling no siyaklaang. Naparpartak no adda ti katulungan. Oh, nasapa ka mat ngayon may mare. Wan mare, alaag ti order ko. Tay order mo iti live selling, mare? Wan, ala ako, tapno saan ka amabannog amang i-deliver iji balay. Manong aminan day jay? Ay, 450, mare. At ti bayad ko, mare. Agyaman ak launay, mare. Agyaman ak iti suportam. Awan rumbang apagyamanam, mare. Nasaya at kit di ata na panunot mo ti kasta. Naurno nga pindagiti na order ko iti online, mare. Jeda dumaasaan ko pa'y anausar, ilakoklatan sayang mat no madadaal. Ay wan, pudno ray tamare. Ilakom ta sayang mat no iduldulin mo laang. Pagbalinam kit din na kwarta. Agpaili ka ita, saan ka dilakay? Wan, inaksing rin ti bayad tinatag. Idagas muntuman nga ro, dagiti order ko iti dropping area. Alang nga ro isa ganam talak inton madamdama.
Agyaman naklakay. Sayang nga bintipletik, numapanak pa'y. Katadda ka mat. Awan paregot bakit? Isend mo latan no sa dino ti pangibatsak tapno amok. Nalpasan lakay. Insend kon iti messenger mo. Ala, isaga na mo. Agdi ko sa lang. Ay, bakla. Ada istorya. Ganda. Ay na. Anya dayta, tapay nga katawa ka pa eh. Ay na. Kasla agbibisin tumot nga min damari luleng kun lakay na. Ay, apay anay bagam ti kasta? Kasto nga men. Dungag ka kabayatan ti pa nag-Facebook ko. Nakitak da luleng kun ti asawa na nga agla-live sailing, bakla. Anya nga tin live selling da iti Facebook. Dagiti arwaten da, dagiti usar da. Ganun? Uy, Ila live selling da ti gamit da? No kasta, talaga nga bibisindan? ay na, makakatawa nga ron bakla. Ay na, urayan niya ti kinarigat ti biyag. Ay, jak pulo sa rami, dun ti kasjay, anyan. Ay, uray sakmat ah? Ay, no way! Nay, Miguel, sika mo ti lumabas dito'y paraangan, may. Nananaan niya nga iday tabi nagkap mo. Ay, order na kiti customer. Ay, ado nga ti customer ni bakit ko, maray. Ay na, wow! Talagang samot nga bisbisin ka yon. Nakita ti live selling you ka, di na minsan. Abay, di kay ka di mabae na mangilakaw ka dagiti gamit yo. Ay, ako sayang mo ngamin maray. Kaya hindi mo mausar ti daduma. Ay, wawawan. Kasta siguro no agbisbisen ti may sataw. May lakaw agraman usar. Ay, saan mo't maray? Dagiti la gamit, anabayagan na naidulin. Iso tila live selling ni. Iso mo lang, ha? Ay, awan ti baga man nasaya at. Ay, agpatuloy ako man. No siyak laeng, ha? Nakababain man ti kasta. Sige maray, panawang kan. Na, pimanaw latan. Di na pa'y sinumbatan ti sa lutsot ko. Hello, Mari Janet. Hello, Maray. Inusar kong tibag aginatang ko ka, Maray. Nagmayat si ka. Kunaktumat nga min ken ka, Mare. Bagay mo tikas jay abag, tamahilig kang agbistida. Wan nga ron, Maray. Nakita ni Nanang kat salsalot sudan na no sa dino tinangalaak, Maray. Kursunada na kanaw. Amangan kit din no at dapay ti kastoy abag mo, Maray. Gatangag. Ay, may salaang dayta design, Mare. Ginatang ko iji Manila, idi nakiseminar kami. Adamot na dumang, sabali mata design. Kaano ngay manan nga ag-live sailing ka, Mare? Kaagbuyan tuman ni Nanang? Ay, inton umay alunis siguro, Mare. Labaak pa'y nga umuna, tapno presentable amay live selling. Ay, sige, Mare. Itagnak to, inton ag-live sailing ka. Awan nga mintiwayak amaban agpili ditayan mo. Ay, awan parikot, Mare. I-mention kanto, inton ag-live selling akmanan. Nay, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, luleng. Sa dino nga iti papanam. Ay, mapanak gumatang iti sabon di Tirsena. Na, ay na wow. Amangan no plano manan nga minti ag-live sailing. Ha? Apay, di kayo ka di mabain kunda kay mo, luleng. Ila ko yan samot amin na nagamit yaw. Ay, saan mat? Taylaang mat saan mi nga usaran. Sayang kami no may dundulin. Sa maysa, saan mat overuse dagiti gamit mi? Mabalin pa'y mat mausar. Jeda duma, saan mi pa'y kat di usar Nga pa'y, agbisbisin kayo ka din. Na, pakibiyang mat aminan. Agraman pa nag-live selling mi nga agasawa. May salaang ti maibagak. Urayan niya pa iti kinarigat ti biyag ay jak pulos aramidon ti kasta luleng. Ay, no siyak ti sika. Ay, iti bulatan. Ay nawaw, apay kumakat ginatang kumat day jay.
Saan anala ka basta ipadawat? Aglalo pa'y katlangina dyan duma. Unong, umapal ka laang, iso nga ado ti saom. Ay, nakita ti shared posts mo iti Facebook manang Biuli. Ni kadiloling akalugaran tayo, ti patpatamaam iti day apos mo, ah? Wen, nasa lao ko nga rod di tadalan. Kunamlan asino agsasao. Ay na, ano bang sinabi sa'yo? Di pa nag-greet na siguro kat umapalakin kwa na. Che, Uy! Anya iti apalam kan kwa na? Di pa nagla-live selling na? ya isuma na. Anya ko ma, di maapalan ni Jay. Naibaglagan na, ta nakapagtupulak itay, tanusaan, ang mga nakaramanday Jay, babae kanya. Nala, mangrabiitan lakay, tapno nawayata nga ag-live selling inton madamdama. Tulungan naktumanan, ah? Ay na, kaslan nakababain ba kahit? Ay nawaw. Anya ko matipagbayin am lakay. Nagadunto mo ti mangmangag kon. Kas kumaitian niya. Katawan data dagiti ka aruba. Kaslata kan mo agbisbisinan. Asino tinang ibaga? Dayjay manan a viole? Kanya pa ngay. Kandang iti kukumari na. Ay, di mo latay kaskaso. Santa na parikot dayta. Ti panunutam kit de, adalat tamat dagiti mayat agumatang iti ila live selling talakay. Nung ay sikapay lang ti ag-live selling. Ay nawaw. Sapay planok ti gumatang iti pangkusina nga live selling ko. Tanaibos ti pre-love agamit tayo. Ay na, nagmayat mo to in-deliver mo abag, Mari Luleng. Sigurado ang magustuhan ni Nanang Juana dayta, Mari Janet. Ay na, saan mo't amadlaw asikan han, Mare? Kasla ka barbaro pa ay. Wan, naggapo ija abroad dayta, Mare. Isumat lagayam, Mare. Ay wan gayam. Si kalaang mo tinag-live selling iti kalman. Saan na ka na tinulungan nila kay mo, Mare? Ay, saan nga rod, Mari Janet? Diyak man amo iti dayja. Nangag na kanungamin nga do ti saudag iti kalugaran tayo, may papan iti live selling me. Nangagkumat lang da viole, kanibaklang agmarmarites, di tayan da viole. Da kayo manan ti pagsarsaritaan da. Di yulatan ni kaskaso, Mare. Anya kumangay ti bibiyang da. Kastamot lang ti kunak, Mare. Kas lang amin baknang dayjay abyuli no agsasao. Ay na, itaapanawan. Saanin nga uso ti bain-bain, Mare? Masapol nga agdiskarte tayo, tapno agbiag tayo. Narigat mo't numang namnama tayo iti utang. Ay bakla, umayak man. Ay, apay aya. Ang mga no, anda pa'y extra cash mo dita. Ay, awan. Tangala ako may ti kwartak ngay. Ala na, pautangan na. Agsingsingir nga minin, di nakautangak. Tawampay ti mayawat kumutkin kwa na. Ay, kwa. Ay, pasensyakan ah. Adamot la utang ko abayada. Ay, nukas nga rod, mabalin ka day. Dituyak pa'y laang ayan mo. Amangan ngamin no, umay tinakautangak iti balay. Ay, hindi kaya ti mairaman ah. Kas nakon, adamot utang ko abay bayada. Anya day jay, sir. Salud-sudat kuma, doon ang bayagan nga awan ti tao, di ta balay da biuli. Ne, at damot iti agsapa, sir. Awan nga rot, ta nakakandado iti na panak. Na, ne, anya aya ti masapul yuken kwa na, sir. Saan nga min nakabayad utang na? Saan mo ten reply text ko? Na, day tatirigat na ita, sir. Ulbudan na samot na jay tao. Nasaysaya at samot no agderetsyo kayo langan iti barangay hall, sir. Padasan nyo, ti agpatulong ka ni Kapitan. Naggapukan samot iti barangay hall, Mari Janet. Wen, adang amin mang sapsapul ka ni Viole. Ha? Apay ka no? Mabainak mo din agsaludso di tay. Basta ti kunana kat ada ka no utang ni Viole kinkwana.
Ay, wow. Nabanbanog pa'y piman, ngay may dito'y barangay tayo, tapno agsingir laang. Ilamlamangan samot ni Violay. Kaslo nakitak ni Violi iti ayan da bakla iti agsapa ah. Iso siguro ti ilamlamangan na. Ah? Di bale, damot di kapitan amang tulong iti day a tao. Makaamumot tan ni Violay. Damot lagayam ti utang nang kaslabak nang no agsasaaw. Anya ti kunam, Miguel? Adamang sapsapol ka ni Violi? Isumuti ko na ni Mary Janet. Bakit? Amangan mat no nakautang ni Violi. Wen ka no? Ay nawaw. Aging baba nang no agsasao. Ita, isugayam ti adda utang na. Dayta nga rod, bakit? Ay, nakababain latamot dyan maibarangay kagapo iti utang ah. Nakababain ngam ti aglako iti kumkumpurme iti online. Kumusta nga iti karoba, Mari Janet? Ay, jakman amo maray. Napanda kapitan di tabalay day ka. Ay no, nagadua sa una kanyak idi. Day nga rod. Agin babak nang agsasaaw. Makitam day ta. Isugayam ti dakkel ti utang na. Un nga rod, Mare. Katkatawaan dati pa nag-live selling ko idi. Narigat talaga no umun-un ati sa umare. Iso asika, itultuloy mo lang ti ag-live selling, Mare. Di mo'y kaskaso ti bagbaga dagita at tao. Saan mat nga isuda ti mang pakpakan ken ka? Ay talaga. Ag-live selling akmanan inton malam, Mare. Kasla kayat kumot nga rod ti ag-live selling, Mare Luleng. Mabalin mat, Mare. Agbawasak kumamot iti gamit me. Kaano ti free time mo, Mare? Ta isuro man mat no kasano ti ag-live selling, ta padasak mat. Anyang iti ko na ni Kapitan. Kuha, nasken ka no nga inutok abayadan ti utang ko. Ay, parikot ko, itano sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Ay na, panag ko na, nasken nga kita tamutan iti pagkwartaan ta. Ay, nagkita aktuman may. Sapay dakil ti utang ko. Diyan kaya ti maibalod no ko, bakla. Ay, anya nga tano padasin tamat ti aglako. Aglakaw, iti online. Well, amang ano makaurnong ta. Ay, siya. Rugyak samot din, ti mangisursur iti natang bakla. Ay, wala! Natang Yudita! Gumatang kayo! Anya natang alakom, Violay. Ada utong, kan ugot ti kamute, Mari Luleng. Mangisur-sur-sur kamat gaya man itinatang ita. Ay, kasapulan, Mari Luleng. Nas ka na makabayad akiti utang ko. Ay, uwan na ah. Kasta talaga tibiyag. Nas ka nga diskarti tayo. Ay, mawan nga rod. Ay, Mare, pasensya ka na. Pasensya kan kadagiti dakas na isawsawang ko ide. Pasensya kayo, no? Kinatawaan mi iti live selling nyo. Kaya po, karmak sa amutin da ito'y, Mare. Ay, napakawan kan, Viole. Nan, kita agmang kiti talako. Makasidsida akmutan iti utong. Ay, wow! Di mo katawaan ti pagbibiyagan ti padam a tao. Agagat kakit dimat tapno makabayad ka iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.